Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bwashimangiye ko mu biganiro bigamije amahoro arambye muri iki gihugu buzatoranya bugomba kuganira nabwo nabo kureka amadini, amatorero n'abanyapolitiki bikomeje kwinginga perezida wa Kongo ngo atangize ibiganiro bidaheza bihuje abanyekongo mu byiciro bitandukanye kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ibibazo bimaze imyaka myinshi byugarije iki gihugu. Abashumba bo muri Kiliziya Gatolika no mu itorero ry'Abangirikani bagaragaje ko niba leta ya Kongo ishaka amahoro igomba kwemera n'abahagarariye imitwe yitwaje intwaro bakitabira ibiganiro, ariko yateye utwazi icyo gitekerezo ku rwego mpuzamahanga. Perezida Angola Johnson mu gihe yayoboraga umuryango wa Afurika yunze ubumwe yasabye Perezida Tshisekedi ko mu banyekongo yaganira nabo hadakwiye kuburamo abahagarariye ihuriro ry'FCM Ventura. Ku itariki ya 16 Mata umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko Tshisekedi yemera ibiganiro bihuza n'abanyekongo bitandukanije na Kagame kandi ko kimuraje ishinga ari ukwisubiza ubutaka ingabo za leta zambu. Muyaya yagaragaje ko muri FCM Ventura n'ufite ibikorwa babo bakoreye abanyekongo ibyaha bityo ko bazabiryozwa mu rwego rwo kwirinda umuco wo gudana. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe kuva mu kuza k'umwaka ushize mu Burundi hinjiye amakamyo menshi yikoreye intwaro z'ubwoko butandukanye bikeye ko igihugu gishobora kuba kiri kwitegura intambara karundura. Ubwo izi ntwaro zatangiraga kwinjira muri iki gihugu byavuga ko ari izifashishwa mu ntambara Burundi buri kugira muri Kongo Kinshasa muri Kivu Amajyepfo muri Asezwa bw'icyo gihugu. Nk'uko byatangajwe n'impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu Pacifique Linazwe, izi ntwaro zituruka ku cyambu cya Mombasa muri Kenya zikanyura muri Tanzania zigakomereza mu Burundi. Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru urugendo y'amakamyo ari gukora rwateye urujero rukomeye kuko bica amarenga ko intego ihari atari ukuzikoresha mu ntambara muri Asezwa bwa Kongo gusa. Ni Linazwe uyobora umuryango Focode yatangaje ko tariki 10 Mata y'umwaka amakamyo 23 yikoreye intwaro yinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Yemeza ko abasirikare ba Kenya bayaherekeje bayageza ku mpaka wa Tanzania, abatanzania bayageza ku mpaka wa Kobero. Avuga ko amakamyo yageze Kobero mu Burundi abasirikare b'Abarundi barayaherekeza bayageza mu kigo cya gisirikare cya Mukoni kandi ko ategeze apakururwa. Ni nazwe kugira amasoko yizewe mu nzego z'umutekano z'u Burundi yatangaje ko tariki 16 Mata abashoferi babwiye ko bagomba gusubiza amakamyo ku mpaka wa Tanzania kubera impamvu itaramenyekana. Yasobanuye ko andi makamyo 60 yarinje mu Burundi akomereza Bujumbura na Gitega ariko nayo yasubiye ku mpaka wa Kobero. Ubu yose ko ari 43 akaba atonze umurongo muremure mu gace ka Kinazi muri komine Muyinga hafi ya Tanzania. Ni Linazwe yashyize ku nkoranyambaga amashusho y'amasegonda 25 agaragaza amakamyo menshi atonze umurongo muri Kinazi yemeza ko ariyo yikoreye izo ntwaro atabari kuva Ikobero cyangwa se bari kujyayo. Barabona ayo makamyo aho ahagaze yose yuzuye intwaro zari zije byitwa ko ari iz'u Burundi none zijyanywe muri Tanzania mu ibanga rikomeye. Amakuru yamenyekanye yemeza ko ayo makamyo polisi muri Kinazi guhera ku itariki ya 16 Mata mu gihe abashoferi bayo bategereje ko abasirikare ba Tanzania bayambutsa bakageza ku cyambu cya Tanga gusa bazakomereza nyuma yaho ntiharamenyekana. Nubwo iby'aya makamyo bitarasobanuka neza, Burundi bumenyero kugura intwaro mu buryo buteye urujijo kuko no muri 2009 bwarabikoze. Raporo ya Loni yagaragaje ko igihugu cyaguze muri Malaysia imbunda 40,000 cyavuga ko zari gukoreshwa n'igipolisi. Iperereza ryakozwe icyo gihe ryagaragaje ko Burundi bufite abapolisi batarenze 20,000 hibazwa bageneye izindi mbunda 20,000 zarengaga ku mubare wabo. Byagaragaye ko zimwe muri izo ntwaro zorejwe FDR umutwe urwanya leta y'u Rwanda naho uha leta y'u Burundi mu y'agaciro uyakuye muri Kongo Kinshasa nk'ikiguzi. Muri iki gihe handi makuru avuga ko leta y'u Burundi iri kwegeranya abanyarwanda barwanya leta y'u Rwanda b'Iburayi kugira ngo bahuze imbaraga zabafasha kurutera mu gihe kiri imbere bagahindura ubutegetsi bwarwo. Aya makuru agaragaza ko amasezerano y'u Burundi mu Bubiligi Terence Ntayiraja ariho ha inshingano zo kwegeranya abanyarwanda barimo bita impunzi za politike. Ikinyamakuru SOS Media ariko kandi cyanditse ko umubare munini w'abasirikare b'u Burundi ubonetse kuwa kane Bibogobogo mu murenge wa Mutambara mu karere ka Fizi ni muri Kivu Amajyepfo muri Kongo Kinshasa, ahantu hasanzwe arangwa imirwano ikaze yitwaje intwaro nk'uko bitangazwa n'inzego z'umutekano z'aho hantu hamwe n'ubuhamya butandukanye bwakusanyijwe. Abo basirikare barimo berekeza iminembwe mu rwego rw'ibikorwa bya gisirikare biri kubera mu misozi miremire bigamije kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri kariya karere harimo M23 twirwaneho nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya n'abanyamakuru ba SOS Media mu Burundi bakorera mu majyepfo y'uburengerazuba bw'iki gihugu. Abo basirikare barutse kuva mu mujyi wa Rumonge uri ku cyambu mbere yo kunyura mu kiyaga cya Tanganyika berekeza mu gace ka Baraka. Ayo makuru akomeza avuga ko abasirikare bageze mu mujyi wa Baraka uri ku kiyaga mbere yo gukomeza urugendo n'amaguru banyuze mu misozi miremire kandi igoye kunyuramo berekeza Ibibogobogo. Nyuma y'urugendo rutoroshye rwagenzwe hano nijoro, umwe mu batuye aho ngaho yavuze ati abasirikare benshi b'u Burundi bageze Ibibogobogo berekeza iminembwe. Bamwe baragaragara nk'abananiwe cyane kandi bitwaje intwaro ziremereye bavuga ko bagiye iminembwe kurwanya M23 twirwaneho. Abo basirikare bakomeje urugendo rwabo berekeza Ikagugu no mu tundi duce two mu murenge wa Mutambara kandi biteganyijwe ko bazakomeza kongera imbaraga mu birindiro by'ingenzi cyane cyane Imurima, Kakenge, Puezero, Mukoko na Mikenge mu rwego rwo kugereza kongera kugenzura Minembwe. Nasimbukiye muri Uganda abanyamakuru bishembera mudasobwa barandika banditswe bavuga ibura rikabije ry'umuriro mu ntara
Nile aho ari amashuri amaze imyaka 15 yigisha amasomo y'ikoranabuhanga atagira umuriro. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko nk'ishuri ryisumbuye rya Erusi mu karere ka Nebi ibikoresho byari gufasha abana kwiga gahunda za mudasobwa bimaze imyaka 15 bidakora kuko hataragizwe umuriro w'amashanyarazi. Iki kinyamakuru cyavuze ko muri 2010 ishuri ryatangije amasomo mu by'ikoranabuhanga ariko banabuze umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba. Daily Monitor yavuze ko abanyeshuri bagerageje kwishakamo ibisubizo ariko muri mudasobwa 20 bahaye ishuri hegeze kuba kuzana amashanyarazi akomoka ku zuba birangira hakora mudasobwa 3 gusa nazo zaka mu gihe cy'impeshyi kuko mu mvura nta tara na rimwe ryaka. Iki kibazo ngo gikomera nuko abanyeshuri bigana udutodowa ngo babashe gusubiraho amasomo nijoro. Abava mu miryango yifashije bakaba bakoresha amasitimu. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikira muri Kenya abanyamakuru bakodeje ba muri barandika maziko komisiyo ishinzwe amashuri makuru na kaminuza muri Kenya yatumije mu Kisa Kitioze minisitiri w'ubucuruzi muri Kenya ngo asobanure ahantu yavanye amakuru ko kaminuza yitwa Masinde muri University of Science and Technology itanga impamyabumenyi ku banyeshuri batahize. Iyi kaminuza yavuze ko iri mu iperereza ku byatangajwe n'uyu mugabo wavuze ko biri ko aragomera buntu ku burezi bwa Kenya. Ikinyamakuru The Kenyans yavuze ko iyi kaminuza yavuze ko byatangajwe na Kituyi byayigizeho ingaruka zikomeye kuko ubu yaterewe icyizere. Mu Kisa Kituyi yarutse kuba ko abanyeshuri barutse kurangiza muri iyi kaminuza hari abagaragaye bambikwa amakanzu nyamara badasanzwe bahiga. Uyu mugabo ukomeye muri politiki ya Kenya yavuze ko mwishyuwe arutse kuyirangizamo amubwira ko abonye abantu batigaga muri iri shuri bahabwa impamyabumenyi ndetse ngo ntibaniyandikishaga. Masinde muri University of Science and Technology yavuze ko yatangiye iperereza ngo imenye uko bimeze ndetse ko yanandikiye mu buryo bwemewe bwana Kituyi ngo yifasha ya makuru ariko ngo ntarasubiza kugeza ubu. Iyi kaminuza yatumije Kituyi ngo azayitewe hagati ya tariki ya 20 na 24 ku kwezi kwa kane ayikorera mu ntara ya Kiyambu. Iyi kaminuza irutse gutangaza ko igira gahunda ziyakure aho abanyeshuri biga batari mu kigo bagahura n'abandi baje muri graduation. Ikavuga ko bishobora kuba ari byo byaratumye uyu mwene wabo wa Kituyi abona amasura atamenyereye kandi bigaga mu myaka imwe. Ubwo kandi leta ya Tanzania yataye muri yombi abanyakenya 9 bakora mu bwato bwitwa FVC Mufarume bukoreshwa mu burobyi bakekwaho ibyaha byo gucuruza abantu. Ubwato bw'abantu bwafatiwe muri Kirwa muri Tanzania ku itariki 30 Werurwe ndetse n'ubu niho bukiri. Ubuyobozi bwa Tanzania ntibwatangaje niba hari abantu bari bacurujwe. Ikinyamakuru The Nation cyanditse ko ubwato bwaturutse muri Kenya burimo abantu b'ibihugu bitandukanye b'abagore 10 umwana umwe n'abagabo 50. Abanyakenya 9 bakomeje gufungwa ndetse bari gukorwaho iperereza aho mu muryango yabo basabye leta ya Kenya kugira icyo ikora uko bafunzwe hakaba hagiye gushira ukwezi bataraburanishwa kandi aribo bakeshaga imibereho. Ubwato bwafashwe ubuze nka FVC Mufarume bwakozwe muri 1988 bwanditswe muri Kenya. Urwego rwa Kenya rushinzwe ingendo zo mu mazi tariki ya 16 Mata rwatangaje ko rwamenye ikibazo cy'ubwato bwo mu iki gihugu bwafungiwe muri Tanzania kandi ko bari kugikurikirana. Umuyobozi wa KMA Umaye Nyirandi yavuze ko bari gukorana n'inzego bireba muri Kenya na Tanzania kugira ngo menye uko byagenze kuri ubu bwato bwafashwe. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abarobyi muri Kenya Ati Ramadhani yavuze ko mu kibazo nk'icyo ngicyo bakenewe imbaraga za leta ndetse ko kuba leta ntacyo ibitangazaho bituma banyira abantu bafunzwe barushaho kugira agahinda gakomeye. Ati nasaba leta gukora ibishoboka byose abakoze mu bwato bakagaruka amahoro niba ari uwakoze icyaha amategeko akwiye kubahirizwa. Yasabye ko urwego rushinzwe ingendo zo mu mazi rwakurikirana hafi abafite ubwato bagakurikiza amategeko y'umurimo kuko ibyabaye ari igisebo kuri Kenya iri mu rugamba rwo guteza imbere ubwikorezi bwo mu mazi habungabungwa imikoreshereze myiza y'amazi y'inyanja. Muri Afurika isi iri gushwanyaguzwa n'abagome babarirwa ku ntoki. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yavugiye ibyo mu mujyi wa Bamenda kuwa kane mu ruzinduko ari muri Cameroon majyaruguru y'Iburengerazuba. Papa Leo wa 14 yasuye umujyi n'agace k'abavuga icyongereza muri Cameroon nyuma y'uko inyeshyamba ziharanira kwigenga kwa ku gace zemeye ko zagira Ibamenda mu mahoro avuye mu murwa mukuru Yaounde. Papa yavuze nyuma yo kumva no kugaragaza ko abajwe n'ubutumwa bwatanzwe n'abakorewe amabi mu ntambara imaze imyaka 10 hagati ya leta n'abandi bwigenge bw'igice cya Cameroon gikoresha icyongereza. Bamwe batanze bamwe bavuze uburyo biciwe mu buryo bukabije n'uburyo bavanywe mu byabo. Mu ijambo rye Papa yavuze ati sirimo gushwanyaguzwa n'abagome barirwa ku ntoki nyamara kandi ishyizweho hamwe n'abavandimwe benshi cyane bitaye kugufasha. Papa Leo kandi yamaganye abitwaza idini n'izina ry'Imana mu nyungu zabo z'igisirikare imari na politike bagakurira igitagatifu mu mwijima n'ikibi. Papa yashimye ko intambara mu burengerazuba bwa Cameroon itaragira ku rwego rwo kuba intambara y'amadini asaba impande zihanganye kugarukira amahoro n'urukundo. Umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yasabye leta ya Cameroon kurandura ruswa no kumva mu by'ukuri Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi 2 arimo kugirira muri iki gihugu. Papa Leo wa 14 mu ijambo yavugiye mu murwa mukuru wa Yaounde kuwa gatatu mbere y'abategetsi bakuru b'iki gihugu yaravuze ati kugira ngo haraganze urukurikirane rwa ruswa ruhisura mu butegetsi rukanabwambura kwizerwa rugomba gucika. Papa yavugiraga imbere ya Perezida Paul Biya w'imyaka 93 mu mwaka ushize watsindiye manda ya 8 mu matora batavuga n'ubutegetsi bwe bamaganye bivuga ko yaranzwe n'ubujura bw'amajwi na ruswa. Cameroon iguye n'ibibazo by'umutekano bimaze imyaka igera ku 10 mu burengerazuba bw'iki gihugu kandi Papa yabigarutseho ati umutekano nicyo kibanze ariko buri gihe ugomba gushyirwaho mu kubaha uburenganzira bwa muntu. Yongeyeho ati gutegeka bisobanuye kumva mu by'ukuri abaturage ugaha agaciro ubwenge n'ubushobozi bwabo mu gufasha kubaka ibisubizo birambye ku bibazo. Papa Leo yitezwe gusomera
gusenyera misa mu mujyi wa Bamenda mu majyaruguru y'Iburengerazuba bwa Cameroon, agace karimo intambara leta n'abashaka kwigenga kw'ako gace imaze guhitana abagera ku 600 kugira ngo Papa Leo ajyeyo. Inyeshyamba zaharanira ukwigenga kw'ako gace gakoresha Icyongereza babanje kwemera ko Papa hagira nta kibazo cy'umutekano agize. Mu makuru mpuzamahanga, President Trump wa Amerika yavuze ko abatetsi ba Israel na Liban bemereje ugahenge k'iminsi 10 katangiye kuwa kane saa 5 za nijoro ku isi yo mu Rwanda no mu Burundi. Israel na Hezbollah, umutwe witwaje intwaro ufashwa na Iran muri Liban, bamaze ibyumweru 6 barwanira mu majyepfo ya Liban. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yemeje ko Israel yitabira ku gahenge, ariko avuze ko ingabo z'iki gihugu zizagumana akarere k'umutekano ka kilometero 10 imbere mu majyepfo ya Liban. Yongeyeho ati turiyo kandi turimo kuhava. Hezbollah uko bigaragara yari ifite ubushake bwo kwitabira ku gahenge, ariko avuze ko kagomba kubamo ihagarika ryimbitse ry'ibitero mu bice binyuranye bya Liban, ndetse gakabamo kutagira ubwisanzure bw'ingendo ku ngabo za Israel. Minisiteri y'Ububanyi ya Iran nayo yakiriye neza ku gahenge. Tehran yari yashimangiye ko agahenge kabo bwite k'ibyumweru 2 yagiranye na Amerika gakwiye kubamo na Liban, mu gihe Amerika na Israel byo byavuga ko katareba Liban. Intambara nshya hagati ya Israel na Hezbollah yatangiye tariki 2 Werurwe uyu mwaka, iminsi nyuma y'uko Amerika na Israel bigabye ibitero kuri Iran, nuko Hezbollah irasiba ibisasu by'iroketi mu majyaruguru ya Israel. Uwo mutwe usanzwe uri ishyaka rya politiki muri Liban yavuze ko wari urimo kwihorera ku yicwa ry'uwo umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kuva icyo gihe abantu barenga 2,000 bamaze kwicwa muri Liban, naho barenga 1,000,000 cyangwa se hafi 1/5 cy'abaturage b'icyo gihugu bataye ingo zabo. Ingo zigereranwa ko zigera ku 37 zarashenywe cyangwa se zirangizwa. Israel igaragaza ko ibitero bya Hezbollah byishe abasivili babiri muri Israel, ndetse ko abasirikare 13 ba Israel biciwe mu mirwano muri Liban. Naho Minisitiri w'ingabo wa Amerika Pete Hegseth, umukuru w'inama y'abagabo b'ingabo General Dan Quayle n'umukuru wa Central Command Admiral Brad Cooper bamaze guhanira abanyamakuru muri Pentagon. Nta makuru mashya akomeye n'ibyo batangaje, ariko ibi ni bimwe mu by'ingenzi bavuze. Hegseth buriyane guhitamo yitonze mu biganiro na Amerika, ava ko igisirikare kirimo kongera kwisuganya kandi kiteguye guhaguruka mu gihe cyo cyose. Yavuze ko Amerika izakora mu buryo Iran itazegera na rimwe igera ku ntwaro kirimbuzi. Yavuze ko ibyo byakorwa ku neza cyangwa se ku nabi. Hegseth yabwira Iran ko Amerika irimo gufunga umwaro wabo ikoresheje umunsi y'10% by'ingufu zayo zo mu nyanja, no ku Iran ivuga ko izarasa ku mato ya Amerika y'ubucuruzi ari ukwigerezaho. Yongeye ko uko gufunga kugamije kubuza kwinjira no gusohoka mu byamu bya Iran bizafata igihe cyose bisaba. General Kane yasubiyemo ibyavuzwe na Hegseth ko ingabo za Amerika ziteguye gusubukura imirwano ako kanya zikibitegekwa. Kugufungira Iran yavuze ko kugeza ubu ngubu amato 13 yakoze amahitamo meza yo gusubira inyuma abitegetswe, ko kugeza ubu bitaraba ngombwa ko Amerika ari ubwato ifata. Admiral Cooper ukiva muri Burasirazuba bwo hagati yavuze ko Amerika irimo gukoresha iki gihe cy'agahenge mu gutyaza imikorere yazo, kandi ko nta mufatanyabikorwa mwiza bafite muri ako karere kuruta Israel. Mabwire kandi ko ibiganiro ku rwego rwo hejuru hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byabereye Islamabad muri Pakistan byarangiye nta bwumvikane bugezweho. Nyuma y'amasaha 21 ibiganiro bikomeye byasaga naho bitanga icyizere mu ntangiriro. Ibi byari bimwe mu biganiro by'ingenzi cyane mu myaka yashize bigamije kurangiza amakimbirane n'Uburasirazuba bwo hagati, nubwo impande zose zagaragaje ko ibiganiro bishobora gukomeza kudahuza bigaragara mu buryo bukomeye hagati y'ibihugu byombi. Mbere y'ibi biganiro hari icyizere kinini cyaturutse muri Pakistan n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ko bashobora gutanga igisubizo kirambye, ariko imbogamizi zavuzwe haruguru zagaragaye mu biganiro. Nk'uko bivugwa n'ibitangazamakuru n'abasenguzi benshi, harimo na Times of India, ibibazo bikurikira byari bimwe mu bintu bikomeye bitavugwaho rumwe kandi bishobora kuba byaratumye ibiganiro bihagarara. Iran yagerageje kwagura ibiganiro ishyiramo ibibazo by'amakimbirane no mu karere harimo Liban n'imitwe myinshi y'intagondwa mu Burasirazuba bwo hagati nka Hezbollah, Houthi yo muri Yemen, Hamas ya Gaza n'indi muri Iraq. Yaravuze ko hakenewe indishyi ku byangijwe n'amakimbirane amaze igihe kinini. Ibi bikaba byaragaragaye ko byongera ingorane mu biganiro. Ku ruhande rwa Amerika yakomeje kwibanda ku bibazo by'intwaro za kirimbuzi n'umutekano w'inyanja ho kwibanda kuri gahunda yagutse y'akarere. Umuhanda wa Hormuz ucamo hafi 20% by'ibitoro bijya kugurishwa ku isi wakomeje kuba agace k'amakimbirane akomeye. Iran yagiye ishaka uburyo bwo kongera ububasha bwayo ku nzira y'umuhoro, harimo no kwishyuza amafaranga ku mato anyuramo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zazo bakomeje gushimangira akamaro ko kwemera ubwisanzure bw'ubwikorezi mpuzamahanga mu karere gafite ikibazo cy'ubwikorezi. Byari igice kinini cy'insanganyamatsiko. Impungenge ku bijyanye n'inyanja ya Hormuz zari zaratangiye kwiyongera mbere y'ibiganiro, ndetse hari impungenge mu mufatanyabikorwa mu by'ubwikorezi mpuzamahanga. Ikibazo cyane kirere gisa nkaho kigikomeje kuba intandaro y'amakimbirane hagati y'impande zombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gushimangira gusaba ko Iran ishyiraho icyemezo kigaragaza ko idakora intwaro za kirimbuzi izivanye mu gutunganya ingufu za nucleaire. Raporo zigaragaza ko Washington yashakaga ko hashyirwaho amabwiriza akomeye ku itunganya rya uranium ndetse no kugenzura ikoranabuhanga rishobora gukoreshwa mu gukora intwaro nk'izo. Ku ruhande rwa Iran yakomeje gushimangira ko ifite uburenganzira bwo gutunganya ingufu za nucleaire hagamijwe iterambere rya gisivile, ubwo yashyiraga umukono ku masezerano yo kudakwirakwiza intwaro. Iki kibazo cyabaye isoko y'amakimbirane igihe kirekire kandi cyari kimaze kuba imbogamizi na mbere y'uko ibiganiro bitangira. Perezida wa Amerika Donald Trump yasinye itegeko risubirizaho ibihano kuri Iran. Igikorwa cyabereye muri White House tariki 8 Gicurasi 2018. Kimwe mu bintu byavuze ko ari byo bibatandukanye cyane ikibazo cy'ibihano by'ubukungu byafatiwe Iran. Iran yakomeje gushimangira ko ibyo bihano byakurwaho nka kimwe mu byo bagomba
kumvikana. Hari kandi ubusabe bwo gusubizwa imitungo ya Iran yari ifungiye mu mahanga harimo n'amafaranga yari ifite mu bihugu bitandukanye, ariko raporo zigaragaza ko Leta zimwe za Amerika zitemera ko bijya mu masezerano, bigaragaza ko hari icyuho hagati y'iby'impande zombi kuri iki ngiki. Nk'uko abasenguzi babivuga, iri tandukaniro ryari risanzwe rizwi imbere y'ibiganiro kandi ryakomeje kugaragara mu biganiro. Bivuga ko ibiganiro birimo kuba mu bihe bikomeye kandi bifitanye amateka maremare yo kutizerana hagati y'impande zombi. Raporo zigaragaza ko habayeho izamuka n'igabanuka ry'amakimbirane mu gihe cy'imishyikirano, aho buri ruhande rwasaga n'urufite aho ruhagaze. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yavuze ko ibiganiro byabaye mu mwuka w'urwikekwe. Nk'uko abasenguzi babivuga, uku kutagira icyizere no kuba hari amakimbirane y'igihe kirekire bituma ibiganiro nk'ibyo bigorana. Ibi kandi byagaragaye na mbere y'uko ibiganiro bitangira.